Ac yn beth arall I ychwanegu, dyma y beth derfynol a gyfer y taith rownd Mynydd Parys, ble roedd y mynys yr 18th ganrif wedi ymweld at y hen mynedd copper yn y oes y brons. Barátaim Magyarorszag is cyfeillion Gymru. Gobeithio Relélem, tetszett video, Mynydd video a diwedd. Ond os eisiau gadael comments, just croeso mawr iawn I chdi sy'n berchen I gadael comment a gyfed besileg o un pethau fel rhywbeth efo stwff hanesyddol a gyfed you can leave me a comment about how to improve my Hungarian if I want to do more history tours like that across Gymru. Rito barátaim Magyarorszag, hwyra Gymru, hwyra Magyarorszag is Szevasztok.